Akaspan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahan Bada, Marway Bapau. Congress ki Adhi Ranjan Chaudhuri ne Luchingba, Birodigi MP Kunmatwa Yawam Hit Kambu Amanangashi, Imphal ki Raz Babanda, Rajapal Anusha Wikega Unaduna, Hojik Rajashi the Oiba Pibam ki Matang the Paudam Kray. Imphal West Samusung Imphal is the Lasinda, Hayangayupung Mangadagi, Namidang Punktariat Pawakar, Pukom Tokani. Besnupur Jilagi Tongan Bamapam Singda, Nasi, Kuki militant Nising Nabasing Nong May Kapsilapada, Nupimasa Amaga, Kulnak Pamuya Amaga Shokle. Pradhan Mantri na Hairi, Said Oikraba, Maribak Ning Basing Mapam Daikai Kumnaba Utpoina, Lak Libaning Tam Numitki Mamangda, Mary Mati, Mera Des, Campaign Hogdok Lagani, Amasung, ISRO Nangasi, Singapore Satellite Taret Puba PSLV-C 56 rocket, Si Haikwata Tiki Mai Pak Nakapat Kray. Congress ki Adhi Ranjan Chaudhuri ne Luchingba, Birodigi MP Kunmatwa Yawam Hit Kangbu Amanangashi, Imphal ki Raz Babanda, Rajapal Anusha Wikega Unaduna, Hojik Rajashi the Oiba Pibam ki Matang the Paudam Kray. Numit Nigi, Manipur Kongsatangarang Imphal at Tunglakiba Mihut Kangbu Aduna, Imphal, Bishnupur, Amasung Surasanpur Jila Sinda Hang Liba Relief Camp Singda Chatuna, Hingsana Soalaba Mio Singa Unaki, Sri Chaudhurina, Rajapalda, Relief Camp Singadula Lake Horiba Mio Singaduna Mayok Nariba, Waba Madikudung Sadabakea, Duki Matang the Paudam Bagaloinana, Mio Singaduki Wakalda, Aki Tujumba Horiba Dusu, Kanganki, Makoina Hai, Piba Mashi, Ainamasung Shanti Raksa Katagi Oiba Samasya Nate, Masidi, Kangluki Oiba, Unkanaba Pibamni, Hiraduna, Akanabam Yang Sangbogi, Tangai Padabadupanki. Unkanariba Pibam, Amasung, Amanama Buyang Tinabagi Tawangasi Lushinduna, Rajashida, Santi Amasung Tangdu Laitaba Pibam Porak Nabatabak Paikat Nabashu, Makoina Haiki, Masigi Matanga, Mihut Kangbu Aduda, Rajapal, Mihut Kangbu Aduna, Rajapal the Memorandum Mamashu Pishinki. Mihut Kangbu Adubutaram na Okladuna, Rajapal Nashu, Lamdam Shida, Makoina Santi Amadi Tangdu Laitaba Pibam Porak Nabahona Ribaduda, Tagat Papungdoki. Rajapal Nashu, Mahak Masamagna, Singa Masung Tampaki Relief Camp Kayada Satuna Yangshilabada, Miam Namayok Nariba, Samusya Singaduning Tina Kangi, Haraduna, Gendra Masung Raja Selkana Piba Masi Lakshinduna, Yariba Makaya Tuba Matangi Manunda, Lamdam Sida Santi Masung Tangdu Laitaba Pibam Porak Naba, Honabayaba, Honari Haiki. Miam Bosangam Tongandanaba, Security Force Nashu, Matauning Tina Pangtokli, Hainashu, Magna Makataki. Rajapal na hai, Kanglup Anigi Marakta, Amanamabu Tajanadaba, Amasung Yangtina Bagi Pibam Lairiba, Sikokan Naba, Santi Oiba Mawangda, Marilay Naba, Pumna Magna Tabak Paikat Kadabani. Matam Kayagi Mamang de Gilamdam Sida, Santi Oina Nuksi Sanana Hingminarak Pagi Tawangadu, Kaihandanaba, Civil Society Organization Singimihut Singawari Sanaduna, Santi Hanjil Hanbada, Mapung Pana Mating Pibi Nabashu, Rajapal Namihut Kangbu Aduda, Apil Tauki. Rajapal को उनरबतुंगदा पाउमी सिंह वांगांग बदा श्री अधीर रंजन चौधरी ने हाई ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनकी सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताई, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए है कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए। तुंगदा मिहुत कांगबु अदु ngasi Imphal thadokre Manipur thukliba irang asiga mari leinana coordinating committee on Manipur Integrity, Kokomigi, Assistant Co-Ordinator, YK Dhirena Luchingba, Miyoi Ahumna Saba, Mihut Kangbu Amana, Delhi Amadi, NCR, Yakoi Beda Laiba, Mitei Diaspora Singi, Group, CSO, Amadi Nupi Lup Singa Unakre. Makoina, Taski Kudmari de Hauraga Ngarang Pauba, Delhi de Laiba, Mitei Tongan Balup Singa Matang Unaki. Unabaduda, Delhi de Laiba, Mitei Gilup Singapun Babodi Yama Wariba, Delhi Mitei Co-Ordination Committee, DMCC na,
Kokomi ga khusam naduna laibaki konung Delhi da Manipur thoklibe irang asigi matang da khongjang kaya sangshin naba warep lauki loinana lakliba August tarukta New Delhi gi Jantar Mantar da wakat mifam chathagani hairi Amaromda Manipur da mahuksagi tangdu leitaba phibam poraknaba Chin Kuki militant singa tawniriba Shu agreement handoknaba World Meitei Council na Pradhan Mantri Narendra Modi da takshili Federation of Civil Societies Organization Folks na sinduna haujik Manipur da thokliba irang asigi matang da nongma yoiba khana nei na ba mifam ama ngasi Imphal gi Palace Compound da leiba iboyama sumang lela sanglen da pangthokre Manipur gi haujik oiba phibam haiba wakalon da pangthokhiba mifam maduda Manipur da khundamina riba tongan ba phurup singi mioi sing amadi CSO singi lusingba kaya saruk yakhi irang asina maram oiduna lanjen naraktuna tongan ba relief camp sing da changjafam logduna leiriba mioi singchu mifam maduda saruk yaraduna makoina thengnariba awaba singi matang da paudamki Thauramadu mari lainana Folks President T.S. Maniana hai haujik lamdam asida thokliba irang asigi waroisin ama poraknaba aikhoi punna ma toina lepminaba mathau tai machoi khongjang changshin bana irang asi maike amaromda pukhina bagi machak ama oirakpa yai hainasu mangna makha takhi mifam adu wangang bada Professor N. Joy Kumar na hai aikhoi gi jati amadi laibak asi kansi hairabadi apun bagi oiba kholau amadi phambak ama mathau tai Imphal West amasung Imphal East jila singda hayang pung manga dagi numidang pung taret phawa curfew komthokani Bishnupur Churachandpur Kangpokpi amasung Kakching jila singdana hayang ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawa curfew komthokani Thoubal jila gi oina hayang ayuk pung manga dagi numidang pung nipan phawa curfew komthokani tabir pawasi Akashvani Imphal dagi ni Bishnupur jila gi tera khungsang begi maning thangba sarukta leiriba leithelda ngasi ayuk pung mari minute nifu mangarom taba matamda Kuki militant ni jingnaba singna maitei khul singda nongmai kapsilakre khul ngakliba khunja singna so handuna nongmai kapki nongmai kapna bagi thodok adu ngahak kanaraga ayuk pung tarama thoi adoi phawba sathaki hairi kut thongna bagi thodok adu da khul ngakpa khunja ma nongmai na panduna shokhi Amaromda jila asigi manung chanba kwakta da Kuki militant ni singnaba singna nongmai kapsilak pada Sahi tarama thoirom da ngairibi nupi macha ma sokle Class 3 tamlibi nupi macha aduna sumangda kol phengduna leiringai da militant singna kablakpa nongmai maruna panbani hairi soklaba nupi macha adu Imphal gi North AO sida leiba Raj Medicity da laikanari Raija sida tha humlom pharaklaba irang asi losinaba Pradhan Mantri na thabak paikatnaba Manipur Muslim Welfare Organization na hairi Raija sigi irang sokalaba mahiroi singe yangduna Sarkar na athuba matamda makhoi gi damak ahian bamijang changbi bagaloinana counseling piba gi thabak paikhalu haina MSF ki President in charge Hijam Roshan na hairi Imphal gi akampat leiba Ideal Girls College ta hangliba relief camp ta leiba mahiroi singbungasi Science Center Takel Pat amasung Kumalnapak Sports Complex ta pubiduna mafam singadu yanghankre Manipur da thokliba irang asiga mari leinana nongmagi oiba awareness program ama ngasi Kongpal Social Development Organization KSDO gi community hall da pangthokre Thoramadu Kongpal Khaidem Laikai apunba nupi lep amasung Kongpal Social Development Organization anina khuchamna duna sinkhibani Raija gi Art and Culture Vibhag ki Chief Minister gi Artist singi tengbang CMAT scheme gi makhada tha amasung na Imphal gi Wangkai Yonglan Leirak Chatharakpa Sapi Lan Phi Sabagi Workshop cum Training Asiloshin Kre Sapi Lan Phi gi National Awardee Guru Maisnam Lalini Devi gi lamching makhada chathakiba thoram maduda punna phisabi kunna saruk yakhi Press amadi media gi lamda thabak tawriba mioi singda All Manipur Newspaper and Electronic Media Employees Association Emnemiyana sahi gi oina piba Emnenia Award kumsi sahi gi oina Dr. Shagol Sem Chawba singda pikre mana sida sel oina lupa lising tara momento amasung lengyan phi yauri Academic Incentive Award Committee mayang Imphal na sungasi Class 10 amasung Class 12 ki parikya singda makok mathang taraba singbutaram na oktuna pungning thogatpagi thoram ama Prabhapati College mayang Imphal pangthokre State Bank of India Imphal branch na Corporate Social Responsibility Program ki makhada ngasi Liberal College Luang Sambamda usara kayamarum thakre Liberal College Luang Sambungwa punna chathamina ki bathoram maduda
SBI की ऑफिशियल अमदी स्टाफ सिंह अमसुंग रिबलेल कॉलेज की ओजा सिंह अमदी महिरोई सिंह छरुक याखी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी शहीद ओइख्रबा मरेबाक निंगबा नुपा नुपी सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पोइना लाकलिबा निंगतम नुमित की ममांगदा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन हौदोक्लगनी आकाशवाणी की थोंगदा ngasi संदोखिबा महाकी मन की बात थोरमदा श्री मोदी ने हाई अमृत महोत्सव की मनुंगदा शहीद सिंगबु निंगसिंगबा ओइना लेबाक सिनबा थुंगबदा थोरम कया सिनगनी मांगना हाई मेरी माटी मेरी देश कैंपेन की मखादा लेबाक सिनबा थुंगबदा अमृत कलाश यात्रासु सिनगनी शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान के तहत देश के गांव-गांव से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ममांग चही की निंगतम नुमित्ता लेबाक सिनबा थुंगबदा हर घर तिरंगा अभियान चथेगिबा दुबु नहोना निंगसिंगलदुना प्रधानमंत्री ने हाई कुमसी चहीसु युमथोंग खुदिंगमक्ता जाति की फिरान पाहिनगनी ड्रग की समस्या की मतंगदा प्रधानमंत्री ने हाई असिगुंबा फत्रबा समस्या असिबु लाक्सिनबा मियामना होनरी मांगना हाई इसई नोमाई थौरम अमदी बाइक रैली गुंबा चत्तुना जम्मू कश्मीरदा ड्रग के अमांगबसिंग मियामदा निंगथिना खंगनबा होनरी आजादी का अमृत महोत्सव मनुंगदा अमृत सरोवर लिसिंग हुंफु हेना सेंगबतकी मसिगी मथक्ता अमृत सरोवर लिसिंग यांखै हेना सेंगबतपगी थबकसु हौजिक चथरी इसिंग योक्सिनबगी लमदा मियामना पाइखलिबा सिंथानिंग ओइबा थबकसिंग अदुगिदमकसु महांगना थागतपा फोंदोखी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोना ngasi सिंगापुर सैटेलाइट टारेट पुबा PSLV C-56 रॉकेट श्रीहरिकोटादगी माई पाकना काफतख्रे PSLV C-56 DSR अशी ST इंजीनियरिंग सिंगापुर की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन अमने इसरो की चेयरमैन S सोमनाथना सिंगापुर सरकार न स्पॉन्सर तौदुना PSLV दा असिंगुंबा मिशन असी पांगथोकपगिदमक थागतपा फोंदोखी भारत अमसुंग भूटान तोंगान तोंगान बलम सिंगदा तेंगबांग पिनबा हेंगत हनबा खनखरे फॉरेन सेक्रेटरी बिनोय क्वाट्रा अमसुंग भूटान की महाकफम मानबा ओम पेमा सोदेन न्यू दिल्ली दंगनांग इंडिया भूटान डेवलपमेंट कोऑपरेशन की मतंगदा वारी सानबदा भूटान की 19 सुबा चही मंगा की थौरांग की अकुप वारोलसु पुथोके चाइना की चेंगजुदा चथरिबा फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की आर्चरी की मिक्स टीम कंपाउंड इवेंटा भारत की अमन साइनी अमसुंग रेबती नंगसी सनागी तकमान लौरे मकोइना खा कोरिया की जोराबू पॉइंट 483 माइथीबा पीखी आर्चरी की नुपी की टीम कंपाउंड इवेंटसु प्रगति अभिनीत कौर अमसुंग पूर्वासाना लुपागी तकमान फंखी नुपागी मीटर 15 की पिस्टन रैपिड फायर दा विजय बीर सिद्धू उदय बीर सिद्धू अमसुंग आदर्श सिंहना लुपागी तकमान फंखी मसिगा लोइना भारतना हौजिक फावबदा गेम्स असिदा सनागी मरी यावना पुन्ना तकमान मापल फंगदुना मेडल टेलीदा मरी सुबा पोजिशनदा लैरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी न लुसिंगबा विरोधी की MP कुनमाथो यावबा मिहित कांगबु अमनंगा इम्फाल की राजभवनदा राज्यपाल अनुसुया उइकेगा उनदुना हौजिक राज्यसिदा ओइरिबा फिबम की मतंगदा पाउदमख्रे इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल जिला सिंगदा हयंग अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 8 फावबा कर्फ्यू कमथोकनी बिष्णुपुर जिला की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा ngasi कुकी मिलिटेंट नि सिंगनाबा सिंगना नोंमै कापलकपदा नुपी मचा अमगा खुलंगाकपा मियोय अमगा सोकले प्रधानमंत्री ने हाईरी शहीद ओइख्रबा मरेबाक निंगबा सिंगी मफम दाइकाई खुमनबा उत्पा ओइना लाकलिबा निंगतम नुमित की ममांगदा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन हौदोक्लगनी अमसुंग इसरो ngasi सिंगापुर के सैटेलाइट टारेट पुबा PSLV C-56 रॉकेट श्रीहरिकोटादगी माई पाकना काफतख्रे पाउ लोइजरे।